Ketheka Mutegeri ni wirikiro bwa kwantuko yaku ya kiumia ni ithiritwe yagirite ni ngukugwata geni kiri nteto cietu ceru themwe nkureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Narua iri tariki 26 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2025 hamwe na nteto iria nkureterete ni jumbe wenu wameuzua uoga na wamekuwa ni watu waoga. Mama Kihani ni agekera mutingo ya gatagati ka maguru. Uria wari munini wa Rais Rigathi kumeneria bunge ba Meru. Hata kumwambia Gachagua hakuna mtu alichaguliwa na mtu wa Nyeri. Sisi tumechaguliwa na watu wa Meru. Na kabanga kuona kwa kako ile watu watu tumarake thirikari. Tutienda Mubunge Dan Kele gucokeria Rigathi MCAs bakioneka kumeneria kawira. Aribaki berichia kurombo tethio bwa irio bakiuga ni barumiri ni mpara bonene. Kire gichunki gia siasa tugategana ndene ntangurutano ya gisiasa ire itite na mbere kuoneka Meru. Muonaniretwo mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ni ameneretie bonene abunge ba kaunti ya Meru. Gachagua augite abunge ba ni ugwa unto bethretwe abakiorotera njara na Kinya kubata inya ya kuchiaririria. Gachagua netite na mbere na kuga bagakaria mugambithania munene Martha Koome akimuria atikama kwe Kinya nini. Gachagua uria ukwaragia ari kanisene emwe kisigone kia Imenti North netite na mbere na kuga bagatigira Kirimara gitigwa ukanwa na bankuruki bakaeza na mwerekera ntukune itikuraja. Mutugikare na riboti iji. Muthenya jwanarora wari DP Rigathi Gachagua na ikinyitie kanisene ya PCA Meru mutongeria uria ukwimbiritwe ni atongeria kuma ome akaunti ya Meru obada batwire bamugwete mbaru na jakathetune ka Meru. Gachagua ationete Kinya mutongeria omwe kumwimbiria aria wakiaria na njuri yawe ni bonene wiru bobo kwithira kirima ikigwatanira na bagiciitie na mugambo jumwe bate kwenda kwathuranwa. Kulikuwa na mpango pale ya wale watu hawatutakii mema kugawanya Mlima Kenya into East and West, na sana sana wa Meru na wa Embu, wa Tharaka, wa Chuka walikuwa wanatakiwa watengane na Wakikuyu. Lakini sisi watu ya Mlima Kenya ni watu tuko na akili. Tunajua tukigawanyika tumekwisha. Serikali ilipoingia tunaona imeanza kututenganisha hapa Mount Kenya. Lakini ikienda kule kwingine nawaambia sasa wafanye nini? Waungane. We will continue fighting, lakini maneno ya kutugawanya hiyo hatutakubaliana na. Mheshimiwa Ruto amejua ataanguka, ameona Mount Kenya imeenda, Wakisii wameenda, amejua binu ni moja tu, kuiba kura. Na mtu wa kuletea mgawanyiko kama sisi kama familia moja ya Mrima, huyo atakuwa adui. You cannot isolate Mount Kenya because Mount Kenya sisi tunajifanyia kazi, tuko na magavana wetu na sisi kama maseneta tunapitisha pesa ambayo inafika kwa kila county. You cannot isolate us. Kingi Gachagua norotete abunge ba Meru araba gwetete tabunge agwa akiuga ni bendretwo agwa ni thirikari ya Rais William Ruto na nikio ugite imwe ya mirandi ya Meru ni thirite gikwama. Jumbe wenu wameuzua uoga na wamekuwa ni watu waoga. Mama Kihani ni agekera mutingo ya gatagati ka maguru. Lakini mimi nafurahi the way our Meru people have stayed firm. Kuna project mingi zenu zote hapa Meru zote zimekwama. Kwa sababu tunakosa kuongea na sauti moja, tumekwama. Kwa hivyo hapo mbele tunapanga maneno
na nitaongea hivi karibuni. Bwa kuongera Gachagua ariuga kuri na njama ethithitwe ya gutigira CJ Martha Koome akwingata obicine, akiuga thaiji CJ Martha Koome agutunyokaria bwawe ni ugwo ethirite akenderua. Gachagua akiuria CJ Koome agetikiria kubugura. Na hii maneno ya kumnyang'anya askari na nini ni kumuzia uoga so that she can resign. I want to ask my sister, Lady Justice Martha Koome, don't be intimidated. Don't. Stay put. You are doing a good job. Continue making sure that this is a country of the rule of law and constitutionalism. There is even a bigger scheme to dismantle the Supreme Court ahead of the 2027 elections. A budget has been set aside through the National Intelligence Service, and all those petitions you are seeing against Justice Martha Koome, against judges of the Supreme Court, is the machinations of the state, because they would like to put a Supreme Court, a bench that is amiable to what those in power want. Sema ya kwamba we cannot accept, and we want to ask the international community to keep an eye on Kenya. Because Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. Muthiene Gachagua aruga bobo kweberia CJ Martha Koome obicine ni bakumenya barenda kuthithiura bathithiria iji Japheth Koome na ula wale waziri wale mimithika Rentore. Gachagua akiuga waziri Rentore achenchane no urari waziri wa Roje Kimuga na akiuga waziri ojo wa Roje gutewa wa muye na Kinyate na Majo akiona toka tena kadhalika kukuberia Meru. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, kishamtoa, panga sasa toa Martha Koome, toa huyu. But we want to be vigilant, and we want to ask the people of Kenya to be vigilant, so that the judiciary is not captured and Martha Koome is not hounded out of office and the Supreme Court is not disbanded ahead of the 2027 general election. Na hiyo ndio ilifanyiwa Inspector General of Police Japheth Koome. Aliambiwa fanya hii na hii na hii, mambo ingine yanafanywa na National Intelligence Service. Inaonekana polisi ndio wameanguka, akalazimishwa kustaafu. Watu wetu wanaendelea kufukuzwa kwa kazi. Mithika Linturi alifukuzwa. Kukawekwa kijana ambaye hakuna mtu anamjua. Mnajua hiyo kijana? Wameru tuko na viongozi ambaye kama ni kupatia mtu kazi hapa katika Meru, apatiwe kiongozi ambaye anajulikana, ambaye anaweza watetea Wameru na kusimamia haki zao. Sisi ndio tulichagua hii serikali, lakini sasa tumekaa nje, watu wetu wanaendelea kufurushwa. Kuma kaniseni ya PCA Meru Geshigo mbunge kia North nke report rateto shaweru weekendi rea rieto ni Mutuge Kare. Mubunge wa gicigo bunge kia Igembe Central nonekete kumeneria uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kiri uge bwawe Bwana Arua aria onekete akimeneria abunge ba Meru na bo baria mamburene kanisene ya gitwa Mwari MC baria bakuregana no tongeria bwangabana Kawira ni bamumenerete amona njuri yawe ni kiria bakuganwe gutezaniria twanya twanguge turia twatumiritwe. Nicholas Chabare na Cheikinya. Nyuma ya uragwari munini wa mutongire wa mugongo Rigathi Gachagua kwithirwa kimeneria abunge ba kaunti ya Meru muno akiuga ati ibanjirite kumeneria kinya CJ Martha Koome hindi mubunge wa Igembe Central twenda nkili na mucokeretie na kumwira na tio kithakitha antu ba Meru nontu kira bakuromba ithirikari thina mbere bwega na bobongo ta Meru bone maendeleo. Nataka kumwambia aliyekuwa naibu wa rais mwenye tulimpeach mambo yao sio ya kasa kwa tataka bila mnono tu nimeona jana akiwa abunge
wana haibu ndio kwenda kome naleke kusukuma mahakama ya tulazimisha mtu kwenda. Hata kumwambia Gachagua hakuna mtu alichaguliwa na mtu wa Nyeri. Sisi tumechaguliwa na watu wa Meru. Na kwa kuona kwa kako ile otweje watu tumarake thirikari. Tutienda urete kuone ukegote mushu kuteba wale tendami. Ekone. Ute mushu tirui. Ute nturete stima. Na ute badia thirikari na miaka 15 miaka 10 na miaka 10 miaka 35. Bada hizo yote baadhi kuone baadhi ya Mount Kenya. Baada na tuleta una opportunity kidogo kwa karibia serikali kaenda tunuuza kwa enombi wanataka kutufanya tuanze vita na serikali ndio tutengwe tukae nje. Aritia mama kanisani ya God's Kingdom Manifestation intere echa njia na arakinyama MCAs kathomba bakureku na kuthina mbe no chamberia ngavana Kawira Mwangaza akionanagiria gwirigiro obonene ntugu ya tariki 14 mweri wa 3 reba kwirigira gamba aria ngavana Kawira arigitwa tetulirie Kawira maru kawanka Kawira na nyanda washiandu wana imtondo kwa dami aina mea kwa 20 akinyanda wa mwaka inde 14 gweno mwaka mbere matare amuto shindano akundo dawa ngoingira dire kwa dire nwe njera ndo na yini ndo gebe to konyara muidona na turuma muidona ndira Meru ikona freedom na freedom na Meru twemerigira tariki 14 mweri wa 3 mundu toriano mwamba arendo tura akore MCA nyabo igwa baile bakulire baraitire nondu bakukyo arenda kure MCA nondu nayangangirie budget ira toikirite angangia kedra mwandali na ikirite gita aritambe cheche gita kedra mwandali ikirite barabara 10 ataura barabara 10 ataura 5 atia barabara 5 inge 5 ekira mubukone so arenda kore MCS kenda tuta tomukulukire kitu supplementary budget tomukulukire supplementary budget meyara yawe yonde wamba bura yite to bambia to align beta rege upia kabu gondo uloi nda tukuwa tukuromba thiri Meru County kwendana note menya kumena kaba ko note ndathano bienu ndia kithiro bukwe bio turathani tuifoma ngavana tukarebo amena mwendali na bo amena kaba ko kana ambije yoyo yaka na waheshimiwa barato na Oba County Assembly tore MCA to gwekera biasha kwa ndikatona tabia teo ma indi leo tuhana ngino tuhana akaandika barua kwa twana tu tukagenda ndia tukachudia twana tu mama wa kampo na matwendikira twana to Meru ito mama wa kampo na ndio tu mama wetu arari oro chiera twana to Meru rawe ba mutuma amen no mama wa kampo ndio olewa etogera gungu biti gwito Kawira ni mwana ikugeria kura Meru rugo kura Meru kaugari katero ngugiriri tikare Meru biti ne turumeta na bwanyu turanganga na biti ira last year gas to kinya biti sane kaitunyora biti kidogo tugita itare biti ngeja ne yambia gutora na mbere rito koti komenya na rito gwate biti me to Kawira tore anyuma koti ya na mbere ne utora na mbere na rito ruga atiri tariki 14 anene baba yetu bae Nairobi munene ora munene buruna munini owente ubagweta ba twakora na mbiti ejere mantu jao tutegera bwega na Meru ba tutedia mbiti turumite mwembe inge turumite na nyuma tutegera ntato ciao ura wari mubunge we kuru kaunti ya Meru wa mbere twe Florence Kajuju na kinyawe na kurikia thoni iki ndinda buramba bugamba mbibia ote kwa na wanche memberi yake ende ngeta ngachoka nkadiriria kamuleko kauka buthuka arambunge tweta kuthetera antu betu nchietekete linda bodithenie legislation datigira mira ekwambi cash crop twatigira twekwewa budget ya mira ende devoria tere
tuachoka tuthireria ara muleko ira twaremera bara twatigire kutu twabere iba menye buraka bakauga Mr. Speaker sir ba eko yokiagete bura mwigwenya etumura kanywa ka ere bungu ya affirmative action fund ndagetere ndametigere mandatigere anyingete ankabaoge na ndo bametumaira baada kwa waende wakiendanga ajuti akuja afanye kazi ya Kumanjia Wande Gembe Central Peton Class Chabare. Uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ethiritwe akimeneria bonene abunge nkabo ruu ni rugono ruria ndetwethirwa tugigutariria kirinteto chetu ruri rugono rwa mbere ende thaiji turita mpatho gatigati ka MCs bambunge ya kaunti ya Meru amona Kinyanga bana Kawira igita na mbere kwethirwa kimata na ndikiria baingi beterete ni ugambi bwa koti bwa mweri jwa ithatu aria tariki 14 na igoro bakiaririria mathikone ntere chia Igembe atongereria babane bonekete bonde kinya kuga kiria beterete ni igamba riri thirwe rigitwa ri ubethre bakiuga mwerekera jwao ni juri kububwizite okinya gikaro kiria kierigiri kwethirwa kigikwa gatigati ka MCs babanga bana Kawira amona kinya munini wa rais kwethirwa bukire mago kinyanira na nandi ni undu bwa gisiasa no bubukara taka bukethirwa bugita na mbere gukujirirwa mwanka koti ethirwe ikirita mwerekera na kuma au rwimbo rungi rwethirwe rukinwa. Morgan Mweti na gichunki gya siasa. Kinya mbere ya mwaka jo 2025 juto mwana kora siasa cha Meru ni gwete mwanki mpatho nkuruki ichietete na mbere gukujirwa gatigati ka thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza na MCA Bameru nyuma ya mbunge ya Senate kweberia Gavana Kawira na koti ya rungi kontu bubu Gavana Kawira nageretia mwaka juju weka gikaro na ma MCA ontu burabaregete na ingo etika tutubati uchemane na Kawira na turuka tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemane ground-ine mbejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthare example auririo na ekirite mbecha igiaki tugachemane ground-ine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekirite mbecha inganona ni thithitwe ange tugachemane na Kawira na are project ire tutumbo chemane project residence ya Gavana kote project ore obichine tugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ne kethera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya jara thithitie ja Meru between August na nundu jare ja mingi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira ketimanto jangi teba angeje ni tunywe chai angai na gwe atwe tuli ke koti tuli antagonists utumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we chai muntu akeja kuma u akeja gwiki ugutwika gukyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti ntijimbyo twita tusemaniria ntije no semaniria na ntu bukugamba nabo wenja mu miru gutwa antu bari okugamba nabo busemanagia rukiri bunywa chai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bore rukiri mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro uteba tichi batwe Gavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono tutweta mbunge mashina nto ambiro tari kwari mantera atebugithitie atweta mutwera pichi Gavana kwa mangitura getota mbunge mashinani kau tweta thai ke ndambu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbiti ngoite rutimbia nirei tuiba suatere sniper etero eto kunda chai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu yo mukudani amurire Gavana Kawira netite MCA speaker amona munini o Gavana Reverend Mutumanto Ethingia indi barega gwita Gavana Kawira Mwangaza na meneretia etagarira munini wawe kuraga gwita gikarone kiu Pite Gavana atera kinya. And this is not the first time he has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Now, it's very unfortunate for such a leader kutiga mchemane jajojo na ndeko thikira from other quarters nonto mbere burua ugaga ategweto mchemane one auga he was never invited, he was not invited. Now to extend our hand come invite na receive all the copies. And for the last one, this one, I had
personally do an invite via WhatsApp kirewe. We even called him today. Tomuringira through the Moya County Secretary na muringire kenda tumwira we are still waiting for him in the meeting. Oreu gavana naugite ageta wandine chionthe athomere akari machokio na marumijara MCA bamwirite rire abagwatagwo geni. Wengine wamenitusi sana kwa hiyo message. Niwatumia kwa WhatsApp wamenitusi sana, lakini nimewasamehe. But nikifika ground, I have now to make sure that mwananchi amesoma hiyo message na ameelewa. Nilipokuita mkutano wa maendeleo ulisema nini? Hiyo tutaelewana hapo. Lonto tuomba kuerwa weje mushemanio nejo kwariria antu baku maendeleo jao wabiria kuruma gavana ukimweta asio maragara. Wabiria kuruma gavana ukimwera ilikwenda ilirudi. Hapana, hiyo tutaelewana na kinyakethera weje kanorege kweja ofisi tukoromba weja maendeleo itasonga kwa wadi zetu zote kabati kaende. Rutere Urungi nawe Senator wa Meru Kathuri Murungi no etete na mbere gwakaniria thirikari ya gavana Kawira Mwangaza akiuga niremi kuritira Mumeru ngugi. Ai nora twina county government itena network ya kumenya imbie kuendekana na arua kurenda mantu jaraje modern na jaraje kureta mbele chara haraka. Sio mambo ya gambut, sio mambo ya reso, sio mambo ya mattress. Tunaenda mantu jena maana na jaraje kumbenefit antu betu. Wakataka takaina tumira bena biaja komaka. Lakini Kathuri Murungi ngeringa methekera watu ka Senate kena leta mbeca Meru. Ila leta mbeca yu tu. Aleta mtu utena mtu tomboles. Mtu oteko manyingi yako vivia. Maseneta nabokire mathiko jangina omunini wa gavana ntuko yagoro ibameneretia kamiti cha Senate irigweta gavana Kawira ikaro ni untu tayari neberetu ja gavana wa Meru. Sisi tumesema ya kwamba na the law is very clear. Na sitaki watu wa Meru musumbuke msimamo wa Senate katika kesi ya kumbandua aliyekuwa governor is still our position even in our pleadings in the court of law. Kawira was impeached correctly, constitutionally kwa mambo ya incompetency, ufisadi na uongozi mbaya wa gatuzi la Meru County. It stands that way. Na katika sheria ya Kenya inasema Senate ni hapa house ikitimua gavana ama mtu yeyote ambaye amechaguliwa na mwananchi hafai kusimama kiti kwa muda ya miaka 10. Kwa hivyo sisi tunaona uchungu kwa yale inafanyika, hata kuwa ameitwa pale kamati 18 hafai kuitwa. Bwana Spika, ile kamati tukienda inafai ikaliwe chini ionekane kwa nini ule gavana ambaye amekuwa impeached anaitwa ile Senate. Na ande Senate ije gavana wa Meru na impeachirwe na atabati okarageteni yo no Senate ije na otero musimamo wa Senate tunachange musimamo wa Senate au jabandilika. The governor stands impeached. Sasa kuna kamati moja tu sijui ni kwa nini inafuruga mambo ya Meru. Wana DMK na wale wameongea mambo ya Senate, sio Senate mzima. Na mimi nikiwa liaison committee chair nimeandika barua na nimeambia wale the governor should not be invited to the Senate mpaka tarehe 14 tumalize tarehe 14. Kuongera nteto yukathari abunge ba Meru ibaugite bakari tamwerekera jo mweru ja Meru ntukuite kuraja. Yangu ni kutangaza tarehe 14 tunakutana pale maili 3 kwa visa bwana Ntevingi. Hapo mpigeni makofi. Tarehe 14 ndio siku ya kusema kwamba laini ndio hii ama sio ile. Lakini serikali ya William Samoei Ruto imesema kwamba iko na imani na Wameru na tarehe 14 mtapata haki yenu. Sisi kama wabunge kutoka Meru tunaelewa ile shinda iko Meru. Tunazungumza shinda ya Meru na tumefafanua kila kitu. Hatujazungumza hata siku moja. Lakini tarehe 14 tutatoa statement yetu. Tutatoa mwelekeo kama viongozi wa Meru. Tuambie kama tunaenda north ama tunaenda south kwa mambo yaliyomo.
Kwa hivyo yeyote yule ako na nafasi ya kushughulikia wala mambo yanaendelea, ajue Wameru wameketi na wananyamaza. Wameru wakiwa wanapanga mambo hawapigi kelele, wananyamaza. Lakini siku hiyo ndio watajua Wameru wako na uongozi na wako na uamuzi. Na nandikiragia Teri Mumeru ikuoneti ndarere onthe inari gakinya. Morgan Muti, ichunki gia siasa, Weru TV. Heta na mbere kurumira nteto chetu nchokere tunyuma kagita agate kuraja kumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mushijua kujuri tayari kugaruka mkugwate ugeni interior finishes makutano Meru kuma intobiari ikone wetabia bedroom na kinyama balls turina uthongi bo kirasi kia iguru mkuruki turina intobia interior design biriane amwe na maoa wall brackets na kinya chandeliers kuthongomia nyumba yaku. Turina solar panels mitambo eweru na kinya ya CCTV Jakabo Butengani turina ataalamu bago kwa mataro kenda gukinyaniria wirigiro na kiroto gyaku. Turuguraga nduka yetu Jumatatu mwanka Jumamosi. Turiungire makutano barabarani ya Meru Maua tuongene na Palace Fries Mugaru na Checkmate Lounge. Turingire thimu gukurukira 0113 626 618. Ere kategate nkorone ya Nakuru campus ijite sukuru ya kuthomera ake ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobio tia bweguru na bwaki nande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Campus yetu aja ni kinyarene ne kire family Imperial College of Medical and Health Sciences naja itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwate tonkoro kituringire thimu namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithie obisi yaku ya kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirire ngithatu na magana 5 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kwambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare Meru na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithia ja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimu namba 0748 578 516.
Victory Furniture, where comfort meets style. Gichokera na Nteto Nkuruki mukaririgiti wa kiama ya arimi ba Miranwe Rasta Karwiro ni aritete mukana kiria tongeria baria bakumeneria Seneta Kathuri Murungi ni onto bo murunga mojwawe gutetera kimera kemira. Karwiro ariuga Kathuri akenwe wonanite nkoro ya kuthangikira kimera kemira na bo bari na wetikyo agakinyithiria rais mateta na kinyakiriro kia arimi na endia ba Mira bo bwezete nyuma ya Igoro Kathuri kuga netete na mbere kuthangikira untu bubu akiongera atongeria bangi ba Meru kumugwata mbaru oreu mukarigiti uju augite thoko ya Djibouti tiumba kuringithanwa na ya Somalia iria ithagira ikiamukira mira iria mingi buru yumite aja Kenya. Dennis Mugendi nachio na njirendiku. Teto siegi mirai nteto itwiri kwarirwo mianka na mianka tongeria mwanya bagisiasa bakira arimi wona babathura bakabatungatira kuthiria thina iri itwire miraene inene iri ya kwagia thoko indi barikia ikuthurwa arimi na biashara bagoka Mungu. Sisi ni kuumia, tunaumia. Thoko ya Somalia irumiriri ni boga biria bisiete arimi tharike mwanka igoka ikuthira tabo aungumania mukaririgiti wa kiama kia arimi na atui mirata kio igembe Farmers and Workers Welfare Rasta Karwiro rira tongiria bangi bagwatanire na Seneta Kathuri Murungi ni kenda batungata bari amwe. Oni ntomeria kwa niki antu baraboko swa musemani wa tware ayo na seneta ibon kwenda kwira batu biratuswa ningirira twakinyira president nonto manto ya mirare nde ya tembi twini ambassador na pasindongi ambassador mwangatha ya tetethia nonto wasiri o 20 na ndikire seneta mura manto yo ya mira mwangatha ina kumea pesa ni kwa airport lakini utembe ate kumeana iweta na wa manto nonto ya reorwe obisieke we atona bwa kubwithia ibwo nto batu to ya remi twete twari kwezi seneta atobwithia appointment na president na ingwete kia mbere mwiso mwori twethe atogarathi na president na tomwelese thina cio na story rengi kwaru ya kuhusu mire Djibouti uteyo nto mire Djibouti no mwa kuma ki ogomanduke ni wasoka kioski ne no kwa kuendelea atongeria bila nkobera pwethe ibare mero pura twenda iba seneta support nonto kuendelea kwa mira embe kinya bono bwo bakethia bena maisa maumu ya mauthu nonto bakia kuenderio fight Kathuri mira ni eke akura pamenye twingira ondina na bakia yake uthikio gikethira kiomi sana iji ni are Kathuri yigikinwe akiuga na gutungatira thina iu ya mira indi bamwe bakauga guciamba mbuise gisiasa na bamonerete itini Katero erere airport erejo kiandora inya na nusu o kiru ithimi kiru so ontuko balera 20 million lakini wataka mwananchi ore kontoko kwa mira uteginto enakyo so eu ni onkwenda towatira na jumbe nikenda tokomba kurana na Katero eu na rais na kumenya ugire eka bibilia ande akawa Katero ene kondomera mpaka leo. Mheshimiwa Kathuri no twende ukuyarwarie nero uchereri sana eyo utwatiendwa agwikinyite na kwa itiyo kinene sana nontu niwe nya deputy speaker ngakuromba uwatanire na ayumbe bathatu bembe Mheshimiwa Taitumu, Mheshimiwa John Paul na Mheshimiwa Dan Kili nonto safari twitanite nabo mbampa tumbampa na bwe kubanga musemani bona Kathuri musemani yo kwaria mantu ya mira utatu te batu arimba mira nyamu nyomwe ekona list ya arimba mira tuna arimi obangri 34 ba mira uwende ri otia mukia oni ndi chairman union watia Sakijo Onyamita watia muntu wetwa watia nyambe na mira saku wati timu ndio itia ko ta me ko bwete no to number 1 watia nya James Metheka no president committee ko ba ito kona ba tu ndo wenyo te manto amiro ko banga ni ndo ko banga yakona no kwenda na William Ruto siasa ni siaka cha 27 mtoro ukinyela watiri na watiri no wakinyela president nekana to doisi arwa noro ina abunge bonto bamwe abunge bau beto barapa umete na ara mere eri
ni ntukimwe na iba kuwatana na mitheka na tutekumania ni nteto hii ciitaikiana le antu yakaba uchambania kana mbi kampeni uteyo tukwenda miraeni kathuri murungi twari 2027 kinya bogongela miaka ile gabo gare kuongela no gokana ba muthurira uwete atutethia mantu amira thai mira ni aite mpanga go te murimio mira ori 10 anto ibaire masikini go eyete turabura atethia mira akire ya mira ingari ne ke are uru thai ni gatukuona ka usaliti antu betu bonthe na thai ne theria antu bonthe go masikini. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Akariba Ntumburi wodini ya Kibiricha ni barombete atongeria kubaririkana kagitene Kampara yonekete kuthundia kumania na kura kwa mbura. Bakiaria baugite baingi bao ni baringikite ni mpara na bari Antoni Atebui bakiromba utethio bwa mpwi o riu ni bendekithitie cukuru kuthangikirwa na utethio bwa irio bakiuga aritwa kinyabo ni baringikite kakimutegi na araniritie na Karibaba na gutwacho na njirendiku. Intere cia Ntumburi wa ndini ya Kibiricha bore kurakari bebu merete kuonania thini raba gukurukira nontu bwa yura neno ikumania na irio bio bira bandite kwa gambure ya kugana Ntumburi batwe na ndikira twe nakyo twina thina ya bia kuria ming'au ita ni romire mpempe ni romire gutinduje Ntumburi itena bia kuria na itena kintu kyonthe ya utumira kinya mifigo yetu yongwa ni itena iria ria kuria twi ana betu na ciari ba Ntumburi tutiji na twitite nontu mpareri eri kuni nene muno ugeta myundene inyore orari mita ikewe uritoga itande bemwe ya mung'au kwi ungi utikia kuona na antu ba Ntumburi utitegemeo engi yao ibigwa kwara inya miaka 5 na myundene kwina groferia onto watara Ntumburi ando tabale ikagitani karaba kuga kienge kiragi kureta yori nyamu cia kithaka gutonya mindani yao muno barabaturanite na kithaka kia nyamu kialewa batu ethera gwe gintu kingi gitusumburaga guko imbiti kinya twanda twinto tura tukwanda nogo chieja igachaura interview imagine nandi ote anto bena ming'au nogo eja gakarande gachaura itwathire rwimbiti twathire rwinogo ruongo rule runthe tutiona gintu gia koroma batu kongo cheke karaka muuro turaraga u ote gintu tuona kinyana batetukia nonto bwa mbiti kwa unande twitwa sirigarera na twina thina eu iromba reo rinene kiria atongoria bathirikari kubaririkana na nkuruki bakiromba na bachukuru bone gia kuria ukeja kwethirwo no itukuona muntu ogututekera akeja atwira at least twabonia atwenya musanda school wake Ntumburi na institution iri akwi batu yubia tugatikwa tukire mairia o maskuru ni no twana ibareja irio ya bategera ora bomba kuria yetho thepeta so itukuromba thirikari tutethie na uria kumbika buru kinya utethio bwa bia kuria nkuruki barombete kureterwa mbio ira chomba kumeria riua reo ria Ntumburi eterwa drought resistant crops iwi gatutethia muno irio ga sustain turuje turawina tutunini ukethirwa no kumba urutumira keja kwethirwa kwe muntu umba gututethia tukona onimita bwa drips mbeu ire ga sustain kireimitie Ntumburi kethira ini urithi bwetu tugachwa mbeu ire ga sustain kireimitie gia Ntumburi iwi tutethia muno kuma Ntumburi wa ndini ya Kibiricha gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Mubunge wa Ekurundene akaunti-ini ya Meru Karambuka Ilemiani nakinyite utethio bwa miringeti kire kurunti gwa bakuru bagikundi kia Mwitirangai Widows kuma kiolokia mute wodine ya njia Igembe Central Mama Safi na ugete kinya akairitanĩria gutethia chibo wa location ya KK mute na tent na kinya itebia gukarira riria ari na muchemanio na akari ithithia riringithitie Chibojo Eliud Muchoi uria withiritwe ati no bisi agitumaira rungu rwa muti jo bisi yawe Marion Karugi no gotwacho
ni bwa Mukirina Weru mubunge wa Ekurwa kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ni ikundi mwanya mwanya wendera ukinyetio tethio bwa mirengeti kire ikundi ke Koronti wa Bakuru kije kene amuitirangai windows kuma nterese kiolo kia muote wa dini anjia Egembe Central. Mami toto hata ntoran no mwanka one to kulo kuloi bairu ato na miaka 26 to jani nareko mami to inge muno to moto akuyange no koro ende nainda atu watu antembe ya chebwo December tira kuraura ambera ngoko seto inese na mpio na itena kamurengeti na ndiro to inda agure December na ndare mokinya dauga no yo ngareta ti no te mwekuru teta na kamurengeti bara Nonto geto minde na kwenda gotonya 27 yeu ikenda mirandi barabara tigatigero na bobo ya bone epindi keu kenge na bone manto manena nene kipindi keu bango kwan bareterete mirengeti nonto bate na inya gweta uchwa into wana nkabo biririo nonto ukora inya gwa kwantira mba ukeza pepe Sibo wa location yeye Liodi Muchoi nethirito etumairo mbakirima masafi na kumurombo mutethere kuona obisi kukirikana Sibo uyu atwire kuritira ngwe rungurwa mute ire obisi yawe kianiki kia mwingi na rama masafi amucokeretie ate akamwa tent na itebia ukarira rira kurita ngwe ya mwingi tigatu gwarangacia owe a numbura ciere ku obisi yaku ngwana no kulanga kidogo ndakoro obisi yako nereko ambure na to operatinda mura mbeya na kameza ngeka ungeta atia so manda mheshimiwa bila ngokuromba tankuirombera kinywa mbona na katenti ngatuweka aya ka no konto karanze ngabwere manzo yako areko ndori yake kiwanja kere ikadrikare ambera yani obisi yesibu Nacho nyumba. Nacho obisiesi. Damiaga. Damuri nere. Ambera mutene dure. Na itoti bibi. Ndere dwane ite ni obisiesi. Akibombe kira keba mono. Karambu atomba gwaka nyomba esiso. Ende nonto de na tent. Na ndesibo ote kararungurwa mute Kala transibu wetu atenti na itembugo mirongo ere Akariba iturari ni barombete otethio boirio bakiwa kiaramu ni kibanirite buru na ate ni baromeri muno ni mpara no ntuimera bio bira barandite ni bira umire ni wasiambura Ntoro no one is very remote ni ntora njomu kariara tuterowe tute barabara twedena dene mpingi muno especially na iti ao tikurarire tutibia korona iti kana kubia korona oyo kubia ole pio rwanda ro me pio no ntumbiche nunku manache no bisi na no toire kinya NGO anto baba kwa kinywa ndo no kwa ba undi ora ba undi ninguecio ira beta atia bairita ira nanjera cio so ke akona tobia kolena onto atu etretania onto ae na ngwete ki atu atetania na ba turetera bia kolena toeta atia ai kora umere utenkima totera mama na batana bia kora asiana baka matae ora kama tukamoke ana katana kuya kuitangaro kere kagenda mako sukuru tibu asiari ko mami etore ore yoyo baba sukuru dai tote kyo yoyo na manto ya tora kwa irete o to menyerere ana bage yo ta sukuru no to kwambi o ko na to bia ko lenya to nunu to mana to ke ya kyo lokya mote na ka lenya sukuru engere ya na memoro na mara nya o siamo darie na mwa more ningahinya roa mere mere ya ndo mamenyene morani meroto Nkiripotera Weru weekend kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki ni ateterete mutaratara jumweru jwa thirikari jugima Kareke ugite sha ni kurita ngugi na kinya irina mawega ja maingi na ja mega ikiringanithwa na NHIF. Akiaria mubunge ujo augite sha kinya ni kurira mautungata jaria NHIF itithiritwe ikirira. Akiuga akenya ni babatere kumiambararia na guciandikithia kirio ni kenda kwamukira mautungata. Martin Mugambi nori na nteto eji.
wana kwethirwa mathina makothamu amari ogosha ni kuruta wira na ni gutethia bunene bubu iuge wa mubunge Kareke Mbiuki akiugaga mutaratara mweru wa ũgima wa mwĩrĩ tausha nu mwega ukiringithanwa na ura mukuru wa NHIF maita 70. Transition from NHIF hiyo ilikufa. Like not tuko na ile ibasha na transition cross hiyo unaona isa ingine inaleta matatizo mengi. Moving from one system to another, changamoto ziko. But I have like testimonies. Testimonies ziko where ukoona mtu in a very serious case, lakini hata kitalo kuona SHA ni kumulira mbesa almost 100%. Betu wale yake loke katani NHIF. Kareke augite thi nene ya karika bakonenkanira mantu maingi nkurukie na kumania na mantu maria bakonenkanira mutambo wa SHA ukabanenkera kana kubaria mbeca nyingi nkurukia bura bakumba. So you can see that it is working. Ni vile changamoto ziko za transition. Changamoto ziko za transition. Ilo watu kwenye vile application ya kumu. Ukena udo we ngombe jigana. Ukena wade na ngombe jiri ni kamaga. Udo kumenya kaliuda hii tuli alilia obate kule makana kenda. Yuko aina alea ekwiye. Utikaje muono ndio ndio kaja. Ndio kwa ni kinauma ya 1500. Ukena bila kugulira mtu ya huko watu kama mamboga akili akana matano kaida kale akapata lakini atakuwa kale huwa changwa 1500 nino tukawa nje muno wale wa kunula ng'ombe wago ina ng'ombe na kajau na mugekoro mwalo akuno ende na kalula jo kale kani leo kuza chamo ndio mara niko sana nimesikia lakini in terms of kuliadilitana I can assure you this new system is far much better than the other one. Finally, thia mubunge uyu ariuga kiama gia kuthiria mpaga gatagati ka thirikari cia makaunti na thirikari nene no batiri kuthungira na kuthiria mpaga iriri ogo gatagati ka thirikari no ire chieri lakini unaona kama mtu ni kuongoza hiyo itikumanza mauntuni manijaka sulimwe orimwe lemo kigo kwena kuja between national and county government na hiyo watu na kitu kita kwa intergovernmental agency ya kumba kwa arbitrate kwena dispute irambe kile between national and county government woguni the two parties who sit down bakena geria kwa arbitrate na kuona makaomba atakenda kutuka kutina any dispute. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Rais Ruto ni akinyite ndene ya kanisa ya Global Cathedral Nairobi ni untu bwa kigongwana kia maromba ni aria akiaria rais ateterete thirikari yawe na kuga ni bagwete ngugi inyingi iria bakuingia kenda kwagirithia nthiguru. Rais Ruto ni akuthinga tene na atongeria kathumba baria abunge mwanya mwanya baria bonekete bakimugwata mbaru. Let me also say that just yesterday we got good news about what God is doing in healing our economy. That Kenya is going to go places. And I want to thank God that together, working together, we have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down, and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. And so I agree with you that 2025 is going to be a great year. So to all of us, I want to say we're truly blessed to be here. I want to ask the Global Cathedral Church, the membership, and other
believers in our nation to pray for this nation so that God can make provision as he did for Abraham, that God can take us to places and make this nation great. So I want to thank you very much for welcoming us to this occasion, to be part of this beginning of the year at this church. Haritwa nkurukia ngiri 13 kuma Ntere iria njumu Chembu bakagunika na mutaratara jwa wendani bwa irio turia jwijite ni thirikari gwatanirite na Connect. Mwerekeria wa kithomo Ntere John Ndatho augite ontububu ni bwambiritie na moroto jwao ni gutigira anakinya bari na regu ire kubatara ndene ya miri ni ontuburia bwariritwe ni mubunge wa Ntere niwe Geoffrey Ruko aria augite ontububu bugatethia kinya gutigirira na ni bagwita na mbere na mathomo ta withire. Rita Mwaniki ni akurikithia cio. Makiria ya arutwo 13,000 a irathi cia itherero nĩ magũkorwo makinywo ũcũrũ thĩinĩ wa macukuru ngũrani thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Mbere Igũrũ. Msaada wa serikali wa kupitia NACONEC tumepata msaada wa uji ya watoto gunia 437 equivalent to 10.6 tons of porridge. The porridge is fortified. It's very nutritional for learners. These will go to catering for 13,220 learners in our primary schools. Muvango uria urongoreretwe gutethia arutwo engi makiria kuthie cukuru na wanagwika wega makiria igeranio ciao kuonania vau ya kunywa na nigetha tukavotaga kumiriria cukuru twana twengi tugendaga cukuru tutetu tumwathi na twakinya cukuru tukiambiriria kugocerera nundu wa gukura ni tuvutu koguo ukithira gutire mwana ukuvota kwigua kindu nundu mwana ucio umire mucii ate mutumwathi tukimenyaga ati thaino migunda yetu ni kavu muno gutinyatina gwata mbura ya kwigana na ciana ni ciambiritie kuonekana kweri ati ni ciambiririe korwo ringi ikirigo ya cukuru ri riu ni twacokia ngatho tondu ciana ni ikugwata kunywa ucuru na ikithomagira kundu kwega tondu ni uracokira kina thondeka irathi riu koguo mwana akunda ucuru acio akithomera bandu batari na rukungu ciana cietu ni ikubituka muno guku ivoya rigikagua ria gutethia arutwo a irathi cia iguru wanao mavote gukorwo makivewa utethio wa irio kuona migunda mingi ndi na kindu kirakethwa kimera giki kumana na unyiviriru wa mbura. Ciana iria irathire icio ire iguru kuma grade 4 kuthie grade 9 gukavoteka mweci mwana atuvoye ciana icio ikagwata kindu ingiricaga na kwane irio nacio igioka macukuru ri metu no atuvote gukorwo twatethie ciana icio muno tondu twici kuria ciana irauma miciiri tutina irio cia kwigana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kirabu ya mubira ya Al-Zizia ni bonchamba cha gikombe kia mithako ya Betika Bingwa Fest bubone nyuma ya kuura kirabu ya Mitungu FC kiri finals bagitetha kienine gia Kinoru Stadium. Al-Zizia ichindite Mitungu nyuma ya kubaki nyanga nguru 3-1. Muthuri Muriuki ni agutwa ichi cha michetho. Kwa kiumia kimwe nandi kambuni ya Betika ni tutayambite kambi nene kaunti ya Meru baletete michetho Bingwa Fest ala michetho mwanya tutagichetho ala michetho jura joka ina riri mono nire mubira ya maguru magiri jandu ya chumriti kinene Kinoru nikenda ukojura mujura juju jwaje kuchetho katika timu ya Mitungu na Al-Zizia. Tumia mbira Mitungu ikenda kujikira jairi kio kia milioni 1 indi betha bakiombirwa ni timu ya Al-Zizia irombe kibalinga mbo 3-1. Mitungu ituije obviously chetha first ball nira tuga ball cha kuringa ake na tu edia yeto sinu watu akweka ball chini na rutombre gweka mubira ndegro tomba weakness uchi atomba ku ombra tuemenyana na chio kintu kingi bachetha physical na turonto tena ina naja no kuona tureganira physical era tomba kora mubira
na pass yetu chere nyato iringa more passes wataka tukuringa passes nkroki engirie mo bali ngeta pass magana jair ikuonyesha si ucheza boli ya Spain boli ya kuringa na goeta. The game was very cool. Game ere totuliete tutore na a lot of pressure na inko believe wine utwa tona na arua inko dedicate sike nombuge imorungu ntego te kiko inya yetu nento kila mtu ere aja for the win, kila mtu ere aja kushinda, so bado twashinda tukwiranga ibwega na narua batu ya timu ya Lazizia tukomba kuma no shindi twaura mitongo 3-1 and bakarite bai kijigamba ati ayo ground batu abera jogo wa shambani ya wiki mjini na narua bago tionera tukujukia milioni mo narua and we are hoping that come match hapo ngongembe chitekele che milioni mo non do plan to take it again. Unfortunately mitongo tukujerete milioni mo lakini tukuchindwa tukunganero ya tano lakini bana no tutu mbere no nditu ajindete milioni mo last time na ndetu na 1.5 Alizizia ina makena milioni mo ake na mwali jo tatu tunawapea warning hapa Kinoru ni nyumbani kwa Mitungu United FC lakini na ndia tongeria kiraba kwenda muno nandi ni thirikari ithwegetegera muno kianikiga Kinoru nikenda gutigera gikwagirithwa nguruki ni uromeche thonyeka o mekenya yomba guchethera ku Gwetera sport pesa finally be release the stadium to the county government so that we can be able to manage and also work out on the issue with floodlight nekenda antobeto batika cheda ya muthenya kairi kagwagia na mundu kwethura twena limit mobira jomba guchethwa bwega. Thank you. Korea thirikari William Samoei Ruto our president ukithithia mirandi ya miru tegera Kinoru stadium kirike nonto itokwenda nyake thagi kiusta mibire minene ya CAF ya African Confederation na ingite mibira ya miru onde mitongo end coach inkona kwino tune ufungufu bumwe nondo atalenti chieto chiendene meru tutyo chiokiria acheli baliuma bakareto ome tukairu ati irabu bya meru byo acheli ba meru ibo bakaringa lakini bakareto na njereto tukumenya koni koromba gintu kiu atongeria beto ba meru bara barungamirite mibira bategere gintu kiu ria mibira ewe kara reto kairi nondo inkuwe kareto mweri joena kwa gintu kiu gitegerwe. Tunafurahi tumeshinda game ya leo. It was a good one and we appreciate the turnout ya fans ambao wamekuja kushabikia hizi mechi. Inaonyesha kwamba watu Meru wanapenda mpira. Kando na hiyo, kulingana na vile watu wamecheza, inaonyesha kwamba Meru kuna talanta kubwa sana. If maybe we can bring resources around, then we can build a very good team. Meru has a very huge talent that maybe has not been captured yet. Muthuri Murioki, boru weekend muthuri wa Kangangi. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu etera mubango jwa gichunki gya siasa nyuma ya kagita gati kuraja tuchemanie ntuku ya ruju kiri nteto cia iruthemwe mbita Maureen Kinya muonaniritwo mathithio Purity Richard.